No te rā inanahi I whakaaturia ai he pūrongo e pāne kia Nolene Taurua kai ako Poi Tarawhiti me tōna hia ke ako I te reo Māori a tērā tau. Hioi, ko te mahi tuatahi hei whakatatuki māna ko te arahi I tāna kapa I roto I te whiringa toa o te whakataetai Poi Tarawhiti o Aotea o Ahitreiria a te rā tapu nei. Nā, kei te whai tōna kapa. Ara te Sunshine Coastal Lightning I tā rātou taitara karapipiti tuatoru ka tahi ka hoki mai ki te wā kāinga nei. Hoi anō kei piripane a tā tātou manu ka ewa a rapaira tāwhai mō tēnei tākoro a te rātapu. Ai kei konea hau kei piripane mō tēnei o ngā tukinga nui. Nā te nui tai oreore o tēnei whiringa toa kua hunuku mai te whakataetai mai I te tai kanapu. Ki konei ki piripane kia nui no atu te hunga mā takitaki ka tai atu. Nā hei tā Nolene Taurua kia au aha koa tēnei te tākaro whakamutuna mōna hei kai ako, ko te mea nui ko te taura here kua tuituia ki tōna kāingarua. Te tai kanapu, te kāinga o Nolene Taurua me tāna kapa te kapa Lightning. The club is me and I'm the club. E toru tau ia e noho ana ki konei, he oi ka mutu ana te whiringa toa hei tēnei rātapu ka whakairia tāna wihara. I could be a balling mess by the time we get to the end of the game and I'm quite open about that. If it happens, it happens. Kua oti ia te katoa, mai te tīmatanga o te whakataetai ko tōna kapa anake te kapa kua hiki I te taitara. Kua rongo ia I te kaha tautoko a tōna hapori. And we feel we are a team of Sunshine Coast and all we want to do is just represent well. So we've been very lucky over the last 3 years that we've had that support, both on and off the court, and that helps us for our survival or longevity for this club. Hei tāna no he maha tonu ngā whea ko hau kua ākona e ia, engari tērā tonu ana taonga kua tako hātu. About the whānau, about awhi, about love, whanaungatanga, you know, all those sort of things. And I think that has also shaped and moulded our club. But also reciprocally, I've been able to learn a lot. I've been able to learn why Australians are so good, the work ethic, the training ethic. Koira e tahi o ngā whea koranga ka whai wāhia atu ki te kanikani nui. Once we take the court, that's what I want. We're going out there to play and we're stamping our mark right from the start. So we'll wind up as the days go on. Ko tāna waitohu whakamutunga. Nā hei te tahi karaka te rātapu, ara te toru o ngā haora I te kāinga, timata I tēnei tukinga I wainga I te kapa Lightning me te kapa New South Wales Swifts. Ko te pātai pea ka hihiko anō te uira e toru wā karapipiti. Scotty.